gledatelji, hvaljen Isus, dobar dan, evo lijep je dan, evo mali kratki šort. Da li je AfD ili alternative, Für Deutschland, jel, poznata stranka u Njemačkoj, da li je to prava desničarska ili ultradesničarska stranka, ili je to lažna desnica ili lažna ultradesnica, ili da li je to prava nacionalna socijalistička stranka, neka alternativa ili lažna. Evo sad ću proći ukratko kroz neke stvari, jel? Malo teksta pa da shvatite bolje, da ne budete u zabludi, jel tako? Pa kaže, u stranci alternative Für Deutschland AfD mogu biti i ljudi koji nisu etnički Njemci. Porijeklo može biti Turčin, Bosanac, Rus i tako dalje, ali mora imati njemačko državljanstvo. Znači, po ovome se mora zaključiti, odnosno isključiti, da je AfD nacionalna stranka. U Hitlerovu NSDAP, jel, Nacionalna socijalistička radnička partija, mogli su biti članovi stranke samo etnički Njemci, te su etnički Njemci prije ulaska u stranku strogo provjeravali. Hitler je to jasno naveo u svojoj knjizi, jel, poznate njegove knjizi. Šta znači nacionalno? Riječ nacionalno dolazi od riječi nacija, narod, i znači ono što se odnosi na jedan narod ili državu. Znači, AfD nije nacionalno nego internacionalno. To je trik koji su instalirali globalisti da bi se sijala pomutnja. Eto, kratko za ovaj šort, nema šta biti opširno, vidite, u pitanju internacionala je AfD, znači trik. To su instalirali globalisti ili ultraljevičari, znate, oni iza toga stoje. Da su mnogi ljudi izbunjeni, znate. Nema, znači, AfD nema nikakve veze sa neonacionalsocijalistima, sa onom Hitlerovom NSDAP. Nema nikakve veze, da ima, bila bi to drugačija stranka, eto, toliko. Pozdrav i vidimo što će biti s Europom, nije dobro. Europa u totalnom rasulu, eto. Pozdrav.